Sanibonani, ngiyanibingelela onibingelelayo ukhathini. Namhlanje ngithayeke ngithinte le moya le ekuthiwa i-spiritual husband. Kuzoba nalo moya le ekuthiwa amadimoni. Njengoba abantu bethi khona i-spiritual husband, yes into ekhona, spiritual wife into ekhona. But lezo zinto ezibizwa spiritual akusikona ukuthi ziyindalo noma ziyimvelo, zizinto ezikhona nje emoyeni njenganawo amadimoni. Akusiyona into ekhona, amadimoni ayikho into ekuthiwa amadimoni. Okungcono mhlambe-ke ngingezwa uma kuthiwa amadimoni kushiwo ngomoya othile ofomiwe wasuthiwa hayi igama lawo idimoni. But uma kuwukuthi umoya othile, khona umoya othile o-exist-ayo kuthiwa idimoni, hhayi awukho umoya o-exist-ayo othile kuthiwa idimoni. Ayikho imimoya ekhona futhi emoyeni edaliwe, ngoba into enze ngishona umoya nomoya unesibongo sawo, unekubo. Njengoba usubona umuntu e-possessed, kuthiwa u-possessed by amadimoni, akusiwona amadimoni, umoya womuntu wakubo ongahlalisekile kahle, ufuna i-attention ukuthi unakwe wenze lelo okudingayo, noma uhlalisekile kahle awugezekile, kodwa umoya womuntu wakubo, it's not like umoya wasemoyeni nje oyidimoni. Ngaphandle kwemimoya yabantu bakini nomunye naye abantu bakubo abangahlalisekile kahle kushuthi ayikho into engathiwa idimoni. Ayikho into engathiwa idimoni. Uma kuthiwa umuntu hhayi ungenamadimoni, u-possessed by amadimoni, no. Kusuka kwemimoya yabantu bakubo engahlalisekile kahle engena kuye ngoba ifuna lokho ekufunayo. Bese kuzoba-ke ile moya le ekuthiwa spiritual husband or spiritual wife. Nayo leyo moya le ayi-exist emoyeni. Leyo moya-ke leyo, it's either wakhiwe umthakathi, wawufoma, wawenza wase uthumela kuwe ukuthi uzodestroy impilo yakho. If wena you are a female, uzofika ube yi-husband kuwe. Abanye-ke uma bayenza ibe u-2. I-husband yakho azokwenza i-spiritual husband for wena, just to destroy impilo zenu. Mangisho kanjalo, uyibona kanjani-ke uma une-spiritual husband? Uzoloku uhlala uphupha ulele nomuntu wesilisa. Kungaze kube ukuthi umuntu oyi-ex yakho, kungaze kube ukuthi umuntu ongamazi uphuphulele naye. Lowo muntu uma ngabe unaleso simo empilweni yakho, akuhambi kahle kwe-relationship yakho eqhubekayo uma ngabe ukuthi kunesimo esikanjalo, because asuke ngeza bebabili amadoda kuwena. So ngaleso sikhathi unesimo sokuthi wena uhlala uboniswa ulele nomuntu wesilisa, akubi mnandi la kule yenu i-relationship. Uma uhlala uphupha ulele nomuntu wesifazane, akubi mnandi la kuyena i-relationship. And let's say wena wife uphupha ulele nendoda, sometimes uzongalali nawe ikufikisele izinto like uzophupha umuntu wakho enentombi, elele nentombi, kanti umdlalo wayo le spiritual husband yakho i-destroya izinto zenu. Nalo wakho wesilisa azawuphupha wena unendoda, ulele nendoda, kanti umdlalo wayo le spiritual wife yakho wavele zakhiwe zizodestroy. So lezo zinto lezo azisuki emoyeni, aziyona imoya, aziwona amadimoni, zifomiwe, zakhiwe umuntu just ukuthi a-destroy impilo zenu. Ngaphandle ukuthi zakhiwe umuntu ngeke zi-existe. Njengoba ngichaza ukuthi nale moya ekuthiwa amadimoni, ayikho imoya ekuthiwa amadimoni. Sengabe nje uyazidelelela, uzithukela nenhlamba, usukela amadlozi abantu ukuthi amadimoni, ngoba kusuke ukuthi adinge attention, so ukhona into engahlalisekile kahle yona ngawo. I mean khona into so engahlalisekanga wona kahle ngayo. So kuvele-ke izinto-ke mangabe ukuthi aseqhamuka ngaleyo ndlela yolaka, umuntu ongazi ukuthi hayi lo u-possessed by amadimoni. Ayikho imoya ekhona emoyeni ekuthiwa amadimoni. Njengoba ngichaza nale kuthiwa ama-spiritual husband nama-spiritual wife, kunaleyo ndlela ukuthi uyithole ngoba yakhiwa umuntu ukuthi izodestroy impilo zenu, but yona ayi-exist emoyeni. Iyakhiwa nje umuntu onenzondo ayithumele kuwe uthi senibangani kasazi, kodwa into eyakhiwayo. Njengoba uze umuntu ezechaza kuthiwa hayi ubani ungenwe imoya emdaka,
ya ungenwe emoya emdaka but iyakubo edinga okuthile kuyena. If akuyona eyakubo ekhalayo eseyinkingeni, then if akusiyo eyakubo ekhalayo edinga okuthile, then imimoya eyakhiwe abantu just to destroy impilo yaloyo, because kahle kahle ayi-exist imoya ekuthiwa amadimoni, ayi-exist lento ekuthiwa i-spiritual husband, ayi-exist naturally. Like uyazi ukuthi vele iy'hlahla zikhona notshani bukhona, ngeke uzuze ubakhe. No, yona iyakhiwe, iyafomishwa, iyakhiwe ukuthi ngakha i-spiritual husband for ubani bani ngoba ngifuna ukumdestroy. Sometimes sesingenele kwena-ke leso spiritual husband ngoba mhlambe uthandane nomuntu ongasusanga umuntu wayethandana naye yena osadlula kuyena. Mengamususanga-ke lowo muntu uzogcina sema-weak nawe esengenelela nakuwena ukuthi wena njalo uma unalo muntu nawe ayi-affect kabi impilo yakho, because yena usuke kuyi-spiritual, let's say spiritual husband salo sisi wena bhuti osujola naye. Uma ngabe sifikile sizokwenza izinto naye, obvious uzo-affecteka na ngoba sizo-destroy impilo yakhe, then wena usuyiphathe impilo yakhe, then if lakhona usuzolembatha nawe, sozolembatha izinto ezimbi ey'funa zenzeke kuyena sezingenzeka ngawe. Let's say ekwenziweni kwaso ukuthi indoda ezothandana nayo sisi lo izomlimaza, sekuzoba wena ozogcina usulimaza lo sisi ngoba yakhiwe kanjalo lena. But not that i-exist emoyeni kuthiwa, excuse me, kuthiwa nje contact to spiritual husband hambe emoyeni, no. Khona imoya ekuthiwa idimoni uhambe emoyeni, cha, awukho. Suke imimoya yakini idinga ukuhlanzwa kube kuphela, yakini noma oshawa ngayo, othunyelwe ngayo abakwenza ukubi. Sibonge.